Siku moja Yesu akiwa anafundisha, watu walileta watoto wao kwa Yesu ili awabariki. Walijua kwamba Yesu aliwapenda watoto na alikuwa tayari kuwasikiliza. Yesu, naomba umbariki mwanangu. Na mimi pia naomba muombe mwanangu. Hapana, rudini nyuma, msimchoshe mwalimu. Ondokeni, msimsumbue mwalimu. Ondokeni, Yesu ana vitu vingi vya kufanya. Wanafunzi walidhani kwamba Yesu alikuwa na mambo muhimu zaidi ya kufanya kuliko kutumia muda na watoto. Lakini Yesu alipoona jambo hilo hakufurahi kabisa. Waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ami nawaambia, msipokuwa kama hao wadogo, hamtaurithi ufalme wa mbinguni. Ndipo Yesu akawakaribisha watoto wamjie. Yesu akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao na kuwabariki. Watoto walifurahi sana kuwa karibu na Yesu kwa sababu walijua kwamba Yesu aliwapenda. Watoto, tufahamu kwamba tunaweza kwenda kwa Yesu muda wowote kwa njia ya maombi. Yesu anapenda tunapomkaribia kwa imani na furaha, na siku zote yuko tayari kutubariki.